ڕێڤەبەرە پۆلیسên Hewlêrê ji لای fraksiyona Partî Demokratîk Kurdistan hate dexwazkirin bû kombûna civata parêzgeha Hewlêr. Piştî kombûnê rêveberê pôlîsên Hewlêrê ragihand, bersivên bawerpêkiriyên dayîne civata parêzgehê û bûyerên vê dumahîkiyên Hewlêrê tu ji wan di siyasî nebûn. Ev jî piştî wêşandî hat ku kêmtir ji 24 demjimêran derbas dibin bi ser bankirina wî da. Berhevbûna rêveberê pôlîsên Hewlêrê di demekê de ye ku berê 12/8/2015 li ser manûrên serbaziyên bajêrê Hewlêrê û bilindkirina wênê barzanî bi ser turumbêrên serbaziyên Hewlêrê 12 endamên civata parêzgeha Hewlêrê daxwaz kir ku rêveberê pôlîsên Hewlêrê berhev bîtin. Li pêşiya civata parêzgeha Hewlêrê bû lê pêçînê belê navverî berhev nebû û diyar kir heya niha tûya daştek li civatê negiheştiya destê min da ku ez amade bibim û her dema ew bixwazin ez dê amade bim. ئەوانیش تەفاهمی وەزعەکەیان کرد و ئەو وەڵامانەی کە من پێدام بە تاکید وا دیار بوو زۆر مقنع بوون و هیوادارم هەموو کاتێک ئەوان لە من نزیک بوو منیش لەوان نزیک بوو منیش وام پێڕاگەیاندن کە دەرگای من وەکو بەڕێوەبەرایەتی پۆلیس هەولێر کراوەیە هەر کەسێک و هەر لایەنێک و هەر کەسێک بتوان بێوێ ئیستفسار لە هەر بابەتێک کا من ئامادەم ئەگە لێرەش نەبێ بێ لە ژوورەکەی خۆم. Endamê lejna navxweya civata parêzgehê li fraksiyona Goran diyar kir. Daxwazkirin û amadebûna rêveberê polîsan li civatê wêyekê diselmênît ku li bajêrê Hewlêrê çendîn bûyer û haletên nexwastî hene. دیارە بانگێشکردنی بەڕێزیشان سلمێنەری ئەو ڕاستیەکە دیارە لە سنووری پارێزگای هەولێر لەو ماوەیە حاڵەتی چەند حاڵەتی نەخوازراو هەیە کە بۆتە هۆی ئەوەی کاریگەری ڕاستەخۆی لەسەر دۆخی ئەمنی سنووری پارێزگای هەولێر دروست کرد بێت. Dirûniştinê da rêveberê polîsan amaje bi vê çendê kir ku Soran Omer serokê lejna mafê mirovî li Perlemanê Kurdistanê hez diket hemî rojekê çendîn bûyer û çendîn kes li bajêrê Hewlêrê bihêne kuştin. Di beraber de endamê fraksiyona Komal li civata parêzgehê diyar kir. Durustnîne bû rêveberê polîsan Soran Omer tometbar biketin û ji layê yasayî ve axiftina wî gelekî hel digirît. نەدەکرا لە ئاستی بەڕێزیان وەها قسەیەک بکرێتن چونکە ئەمە بە هەموو شێوەیەک ڕەفزە ئەویش ئەوەیە کە بەڕێوەبەری پۆلیس ئاماژەی پێوە کرد کەسێکی وەکو سۆران عومەر پێی ئاساییە ڕۆژانە بەلایەوە لە ناو شاری هەولێر 30 کەس بکوژرێ بەڕاستی ئەمە قسەیەکە قسە زۆر هەڵەگرێ هەم لە ڕووی یاساییەوە ئەمە کارەساتە لەلایەن کەسایەتیەکی بەڕێوەبەری پۆلیس کە ئەمنیەتی ئەم شارەی لەسەر شانە. Biryardaran lejna navxweya civata parêzgehê li fraksiyona partî amaje bi vê çendê kir. Hewlêr mîna hemî bajêrên dinyên herêmê neya bê arîşe û bûyer e. بەتاکید ئەمڕۆ هەولێری پایتەخت جێچاوە و کۆمەڵێک شتی تێدا ڕوودەدا وەکو هەموو شارەکانی دنیا هەولێریش بێبەش نییە لە ڕوودانی حەوادث و شتی تر. Di heftiya borî da hejmarek bûyerên cûra û cûr û binpêkirina mafên mirovan ji teqekirin û hêreşkirina ser mal û mamostayên ayînî û revandina çalakvanên sivîl li Hewlêrê rûy dan. 5 fraksiyonên Perlemanê Kurdistanê û 3 fraksiyonên civata parêzgeha Hewlêrê îdana wan karan kir û layanê emniyê wî bajarî bi berpirsyar da zanîn. Eyas Abdullayan Artî, Hewlêr.